Assalamu alaikum, ekran aldiki qarindoshlar. Sizlardan diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Hozirlarga Qozog'iston Uyg'urlari munosabatlik yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Ravil Narimanov va Shahniza Aziz. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Вы смотрите программу новости на канале Казахстан Уйгурлари. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Шахниза Азиз и Равиль Нариманов. Здесь делают честные новости. Первого сентября в Казахстане отмечают начало нового учебного года для учеников, студентов и учителей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки. Барлығыңларны тәбрикләп, 1 сентябрь білім күнігі бегішланған дәсләпкі қоңғырақ мәрәсіміне очық тәртилан қылышқа рұқсат қылғайсызлар. 149 оқуғыш атла отырды. Бұларның ке яқшы білім елішіға, әмі тәрәпілімі тәрәк етішіға, шындақла әмі тәрәпілімі тыллан үгіндіғанға, жүмілідің ана тіліні, дөләт тілі қазақ тіліні, İngiliz tilini, Rus tilini öğrenganға bugün günde Kazakistan'da hem bizden mektepte barlıq mümkünlükler var ve oylaymayın ki bugünkü yaşlarımız, bugünkü atalarımız en bəxtlik atalar, en bəxtlik ballar. Sebebi bugün günde biz özümüzün ana tilde bilim aldığan mümkünlüğümüz var. В этом году порог школы переступили около 382 тысяч детей. По случаю праздника наши корреспонденты побывали в городской школе-гимназии номер 153 имени Абдуллы Розбакиева. Подробнее в нашем репортаже. Bölümünün şehirlik marif bölümünün ki çoğum emgegi var. Şular hakikaten minnettarlık bildirgeç. Şu avtobuslarda mektep gelip tekim yaxşı bilim aldığınğa tilakdaşlık bildirimen. Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана совместно с Ассамблеей народа Казахстана запустили акцию «Мектепке жол», в рамках которой тысячи учеников из малообеспеченных семей получили школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями на предстоящий учебный год. Азыркы президентimiz Касым-Жомарт Тоқаевныңки алды қойған бұл планның ішінде бар. Біздің президент апарып бұны әр тараптан қолдап отыр, һәм бұны үстіден қарап отыр. Балаларымыз, яш өсмір балаларымызға яқшы білім еріш үшін әрбір өйінің чамыз келе алмайды. Шының үшін аз қамтылған отбасыларға, көп балалылық семьяларға әр түрлік өзіміздің қол ете алматқан şu яш өсмірлерімізге біз мына Жұмұрият Мәдениет Мәркезінің төрағасы, яғни басшысы болу сүптен білән бұны біз қолға алдық. Азыр мына бежелікті біздің алған сомкаларымыз дәптер қалам, ішедегі жабдықларын 1000 тал алдық. 1000 тал обласқа и шәһәрге. Мұшының асасан біздің әрбір қазақстандық қолдан келдіған, қолды бар азаматтарымызны мұшында әрбір өзіміздіңкі қар көзірге ұлт қармай, милләтке бөлмей ярдам қылдыған болсақ, біздің яш балаларымыз яқшы білім алдыған болса, әттігін біздің мемлекетіміздің экономикасыны бірлігіне, ынтымағлығыны, тынышлығыны сақлайдыған мо біздің яш өсмірлеріміз болды. Бұның үшін білім берілгелі білімге, спортқа берілгелі спортқа әр түрлік біздің еліміздің абыройын көтерген, кәлгөсідеке біздің көк байрағымызды халықарада көтеріп жүрейдіған, ләпілдейтіған азаматтар шықыды. Бұның әммесі адамы қасиет болғалық үшін, адамы қасиет болып, адам болып кетіш үшін қолымыздың кәгішче әрбір ұлт өзінің ярымын мәшті қылған болса, айымай қылған болса, біздің Қазақстанымыздың халқымыздың яман күн қалмайды, бұның ол башлап бәгелеріміздің яман күн қалмайды. Dostluq uyida Cumhuriyetlik Uyghur Etni Medeniyet Merkezi yedidiki Alımlar Kengişinin, Quyab, JÖEM'nin Almut şəhərlik şöbesi uyuşturuşu ve Kazakistan Halkı Asambleyasının qo'llab quvvatlashi bilan 6-cı qitim chaqirilgan Qozog'iston Cumhuriyeti Parlamenti Majlisining deputati, Qozog'iston Cumhuriyetining prezidenti yedidiki Milliy qurultayning ve Qozog'iston Halkı Asambleyasi Kengishining a'zosi, Cumhuriyetlik Uyghur Etni Medeniyet Merkezining faxriy raisi, sharqshunos, polkovnik, jamiyat ve davlat arbobi Shahimardan Nurumov bag'ishlangan shaxs
şekilleniş basqıçları mavzusida offline ve Zoom platformasida onlayn şekilde xalqaro ijodiy konferensiya o'tdi. 26 мая 2012 года, вот тут рядом, многие из вас, наверное, были, присутствовали, где избрали председателем этнокультурного центра УМГР Казахстана. Противника не было, вот таких камер там работали, до сих пор у меня есть. Все понимают, поддерживают во всяком случае. Вот 12 лет, это уже отдельная жизнь. Bugün biz Körnelik Devletli Cemiyet Erbağı, Köpülgen Edebi eserlerinin müellifi, 6. Ketim çakırılan Kazakistan Cumhuriyet Parlamenti Meclisi'nin deputatı, Kazakistan Cumhuriyeti Prezidenti Yeniki, Birlik Kurultayı'nın ve Kazakistan Halkı Asambleyinin genişliğinin esası, Kazakistan Uğurlanmış Cumhuriyeti Vietnam Merkezinin Cemiyetlik Birleşmenin Akri Reisi, Şarkışınas Şaybadan Hüseyin Uğurluğunda sak şekiliniz basmışları. Halkara icraatı üçtürüşü arasında iştirak kılıp attığımızda memnuniyet bilen kılığa alırız. Teklimiz kim? İnsanın kalbine yazılan dünyasının gönüllülüşüne bulduğuysa, Şaybadan Hüseyin Uğurluğunun kalbin sadası kitabıda ve en başka Uğurlar Kazakistan'da yaşadı. Birlik var yerde bereket var. Bir el, bir takdir, Katarov makalarının ve birlikinin kökünü tükürgen, talay rakiyeni başına götürgen. Şunun önemlisinin erkek arasıga selip, ulasını çıkarılan adam ekенliğini divasıda bayqaymiz. Çünkü şirmeden servislerimizde 70 yaşga yetişe çoğu hayat mektebiyle ülkemiz. Uyghur merkezinin kiçik Dikhan Hindistan Mektep altın medal bilen tamamlayan yaş yigit şu 1968 yılı Taşkent Devlet Üniversitesi'nin Şarkı Sınıf Fakültesi'nin düşüşü, Şarkı Sınıfı Xitay dilinin müellim olup çıkışı 30 yıl boyu değerli bəxtlilik ve məxəfətlilik sahasında əmgək qılışı istifatlı polkovnik olmada çıkışı. Keyin bu dövlətlik məxfi sırlarını saklaş sayesinde jüjatlık əmgini özü insan ayrıda kem uçraydılan hadisi. Dəqiqət Şaybadan Hüseyinoğlu təftiş hayatının en mühim basqıcı. Bunun 10 yılının artıq Cumhuriyet Uyghur Medeniyet Reisi çıktılar. Vatanımız gezerliğimizde hizmet olan yıllardır. Kazakistan Uygurları hem medeni hem ictimai siyasi uçurlar aylanda bu cemiyetlik birleşmenin Kazakistan Halkı Asambleyinin merkezde hem inanarlık milli merkezlerinin bir itiraf kıldığını eski alsak teknik baklarımız. Ассаламу алейкум. Что вы можете сказать о Шаймардане Нурумове как о личности? Шаймардан Хусейнович, я его знаю очень давно. Лично я с ним работаю уже 11 лет. Внес в деятельность Государственного уйгурского театра, в развитие газеты «Уйгуровази». Да? В общем, все направления, где связаны с уйгурами Казахстана, все направления, где связаны с развитием уйгурского языка, я как свидетель говорю, что он внес огромный вклад. Много это очень, даже не освещалось на самом деле, да? Потому что в этом не было необходимости. Qudus Hocamyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikалық komediya teatrining kollektivi tomoshabinlarga Qozog'iston Jumhuriyatining Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan bayramli konsert taqdim qildi. Uningga teatrning drama artistlari bilan Nava folklor, Ruxsara usul ansambllari qatnashdi. Seyfettin Mahmut, Eldar Abdullayev, Rassam Güzel Mamedinova, Rustam Musayev. Avaz rejissörleri Ivan Fedotchin, Arslan Jamaldinov. Yorum dergici ressam Galina Sorotinskaya. Hem bugünkü bu konsertimizde sahneleştirgen rejissör Berkcan Avdunov. Xush xabar. Ma'lumki, Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining ta'sischiligida qozoq tilida Julduz va rus tilida Prostor adabiy jurnallari yo'riq ko'radi. Mana endi bu yildan boshlab Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining boshqarmasi raisi Mireke Kulkenovning tashabbusi bilan Uyg'ur tilida Chinar jurnali chiqadigan bo'ldi. Uyg'urlarning ma'naviy hayotda yuz bergan bu yangilik barchamizga muborak bo'lsin. Qozog'istondagi Uyg'ur adabiyotida cho'ng bir tarixiy voqea deb hisoblasa ham bo'ldi. Bugun Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi ta'sischiligida chiqayotgan Chinar jurnalining tonishtirish marosimi oldida turibmiz. Bu jurnalning chiqishiga bevosita Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi boshqarmasining raisi Mireke Kulkenov
өз тәшәббүсі белән мошу фикерне безгә 13 июнь көне жыгын кылып әйткән иде. Шу арлыкта мана июньдән бүген көнгечә бер айның içидә, 2 айның içидә без журналны чыгарып тәйяр кылдык. Журналымыз әдәби журнал, кош айлык журнал, 2 айда бер кытым чыкты. Әнди бу журналда бүгенки бу пилотлык номердә коймыз, ягъни бу дәсләпки номери, буның да birinci jurnalımızның алғы сөзіне şu Қазақстан Yazğıçılar İttifaqı Başqarmasının төрағасы Мереке Күлкенов өзі езіп башлап бәді. Оныңдан кейін Milli Құрылтай тоғырлық біздің yazğıcı драматург Ахметжан Хашировның һәм менің мақалам маңды. Оныңдан кейін 9 рубрика бөлініп материалла şu асаста 12 басма тавақ білен yorық көді. Әнді журналымыздың Чынар деп атылышы, о чоңқыр мәнағы иге, Чынар дәріғи, о елтізі нағайты чоңқыр деятқан дәріқінің бірі, біздің әдәбиятымызма әшіндақла томыры жырақ өтміш деятқан әдәбият, шының үшін журнал Чынар деп аталды, әм Чынарының ке мұстәхкәмлігіні, о яғашының нағайты, Чынар дәріғінің яғычы нағайты мұстәхкәм кәлігіні әміміз біліміз, шының үшін журналымыздың мұшы өмірі әшіндақ мұстәхкәм болып, ұзақ жылла давамыда халқымыздың рухи байлығы айлынды деген үмітті Чынар деп қойдық. В столице Турции, городе Анкара, состоялись первые молодежные курсы от Международной уйгурской организации «Уйгурская академия», где молодое поколение уйгуров из разных стран изучали свою историю, культуру и учились уйгурскому письму. Смотрите специальный репортаж в ближайшее время на нашем канале. Туран Дүниясы Түркия Халқлар Мәдәнияты Җәмгыятьлек фондының мөдире Карлин Бахбиров 1 жылдан кейін Махмуд Кашкариның ызы белән намлык илми мәдәни лаиханы төзеп, өткән жылы Россия Федерациясының тәркибендәге Түркия халыкларының хаят тәрзи, тилы, тарихи ва урф-гадәтләрне үгенеш буенча ярлык авылларның ярдәмегә таянган халда Кавказ, Кырым, Дагыстан, Татарстан, Чувашстан, Башкортстан, Тува, Хакасия, Алтай ва Якутиягача булган Түркия халыклар истиқамат кылдырган тәвәлләрне арлап чыкканлыгы иҗтимаи төрбәтләре ва матбуат ахбаратларының көпчелеккә мәгълүм. Шулай асасында быелкы Мәркәзи Азия әлләре буенча сәяхәт Хожда Өзбекстан Җумһуриятыдан башланды. Бу кытым Карлин Бахбировка бәрбәтчеләр Әхмәтҗан Кожабердиев ва Вилям Молтовлар сәфәрдаш булды. Кадерле достар, бүген без моны кояшлык Өзбекстанда 3 көн булды. Зиярат килгәнебезгә. Бу зиярәтебезнең максаты ошо Туран Дүниясы Төркия халыклар мәдәнияте тадқиқатларының мөдире Kарлin Bey ağabeyimiz Mahburov'un teşkilatında ötüyordu. Bu kıtım Karlin'e seferdaş bu, bana şair inimiz William, ben üçümüz yola çıktık. Bizden Alımcan Akı başladık bu şu medeniyet merkezi, Özbekistan Uyg'ur medeniyet merkezi, Taşkent şehirlik vekilleri, yaşlı karşıyla şundak bir kurumda ziyaret oldu Taşkent şehirde. Bizim şu küçüğümüz bana Samarkand şehirde başladık. Asraf'a ait zor Emir Tömür'ün, Asqaq Tömür'ün məqbərisini ziyaret qilib, endi bu yerga keldik. Ziyaretimiz ait ko'ngillik, yaxshi o'tib. Boshda aytgandek, mushu buyuk ajdodimiz olim Alloma buvimiz Mahmud Qashqariyning izi bilan bir asrdan keyin mushu chiqqan safarimiz nəhayət təsirlik ötüyordu. Həm bunun keyinki davamı şundaq bir məzmunluq, yaxşı ötüdüqanlığa kamil işləməz. Bizim uşaq səfərdaş bolatqan, yardım verib jurayotqan barlıq birodarlarimizga köp rəhmət. Фурсатны пайдаланып көрерменлерimizni Кудус Хоҗамияров намыдагы Академиялык Уйгыр дәүләт музыкалык комедия театрының мәүсүменең ичилишига тәклиф кылабыз. Быел театр 90-нчы мәүсүмене Махмуд Кашкари тарихи драмасы белән ачыды. Билетларны театр кассасыдан яки Тигетон сайтыдан алышка булды. Третий международный театральный фестиваль имени Надара Думбадзе прошел в городе Узургете на западе Грузии. В фестивале приняли участие 8 театров из разных стран. Уйгурский театр музыкальной комедии имени Кудуса Хожамярова
представил спектакль «Войнушка», написанный Басом Джаникашвили. По итогам фестиваля наш театр выиграл номинацию «Лучшая интерпретация». В эти дни Казахстан посетили Аблеки Медрис, директор научно-исследовательского центра по проблемам уйгуров, вместе с супругой Рушан Аббас. Она является активным правозащитником, основателем и директором некоммерческой организации «Уйгурский проект», автором фильма «В поисках моей сестры», который рассказывает о геноциде уйгурского народа. Иностранные гости встретились с общественностью и посетили ряд достопримечательностей уйгурской культуры. Ulug' Uyg'ur millatining g'urur sharafini qo'g'dash uchun mushu g'arlarda yushurun yashab kelgan onamiz Nuzugimni oliy hurmat va ehtirom bilan eslaymiz. Rahmat, rahmat, rahmat. К 70-летнему юбилею известного казахстанского предпринимателя и мецената Дильмурата Пирмухамедовича Кузиева вышел документальный фильм о его жизни и деятельности. От имени редакции канала «Казахстан Уйгурлари» также присоединяемся к поздравлениям и желаем юбиляру здоровья и долгих лет жизни. Кто я? Зачем я пришел в этот мир? Какой смысл моего пребывания в этом мире? Достигнув 70-летнего возраста, я все чаще и чаще стал понимать, что очень важно задавать самому себе эти вопросы, для того, чтобы человек понимал свое предназначение и не забывал, зачем он пришел в этот мир. Когда ты задаешь самому себе эти важные вопросы, кто я, зачем я пришел в этот мир, то ты возвращайся к своим истокам. Макао шәһәрендә ушу сәнә буенча Азия чемпионаты өтте. Оныңа көплегән әлләрне спортчылар катнашты. Хушал кылдыгыны әйдә шу чемпионатка Казахстандан барган Кызыл Тук спорт клубының әгъзасы Әлиҗан Абдухатов белән Ният клубының Сухрат Адилов рәкыйпләренең һәммәсе дигедәк еңеп, Азия чемпионы аталды. В издательском доме «Мир» вышла в свет новая уникальная книга из цикла «Уйгурская литературная сокровищница». Это второй том энциклопедического труда, в который вошли уйгурские народные сказки о животных. Книга вышла очень красочной и завораживающей. Уникальные рисунки к сказкам написал известный художник Хураш Зулпихаров. Сказки – одна из устных форм народного творчества и передается нам из поколения в поколение. Приобретая данную книгу, вы дарите вашим детям увлекательные часы погружения в волшебный мир сказок. Также вы можете в комплекте приобрести и первый том данной уйгурской энциклопедии под названием «Обряды и традиции уйгуров». Оба тома книги большого формата в твердом красочном переплете. Прекрасный подарок вашим детям и близким. Тираж ограничен. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан Уйгурлари» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz boshlangan bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari qanday xabarlar programmasi? Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.